بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Ipino jaina assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nana cika insha Allah a cikin tandeni tantanula na kawai tabi'ina na kawai shi zai zanfa al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah rahmatahu al-wasi'. Al-Fudayl ibn Iyad taluwa zani iznino izy pangalatra pamakitsan'olo izy zany atatsaiky madiniky zany mavozo izy amy lalany mahita izy fa milefa aby azonino zavatra ataony. Izy zany anisan'ino olo zay nikomy Allah subhanahu wa ta'ala, fa kanefa anisan'ny fomba fataony zany izy zany mamakitsan'olo. Fa ndraiky le izy andeha makitsan'olo izy miakatra amin'ny lasikaly jevany hoe Dieu mbola mirehitsy amy trano izy somary gaga hoe olo amy trano ty mbola tsy matoa amin'ny fotoana fahaly be karaha ty. Izy zany somary karaha maheno feo, izy nanantona izy boko nalainy zany sofinazy napetraka tamy varavaran-trano igny. Izy maheno olo zany mansoala amin'ny alina, olo izy zany namaky aya anakiray, tombe amin'ny aya anakiray andao tandesatsika amin'ny imamtsika eto hoe ino le aya zay nireny al-Fudayl ibn Iyad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Nambani Allah subhanahu wa ta'ala we tsenikinav mafutuana ze idien fatahoen Allah subhanahu wa ta'ala atinfon pin idieni fatahoen makask Allah subhanahu wa ta'ala anayendozan famarin nazay le al-Fudayl ibn Iyad na in ayayun vitinasma ina vesatsa atafa kalkal chilionabi izin jut shmo tam laskale na tambanzin tini ishuhiduka ya Rabb uljab gagayin izul mtin mafbentano zan misino iznamba ya Allah zao mangala nova volmbelo fawi fatunga liftuna zaidin fatahoen Allah subhanahu wa ta'ala tinfon pino ay anayen zan famarin zan nanumbukutuna mbana ulama we fen al-Fudayl ibn Iyad tsinaitavna tsina kwa al-Fudayl ibn Iyad tsintini ya vakikchenik chantini yani fazamayema antauba fazikana baka hato alojik profiter ko occasion ti zabako ma antauba fanaz tsina ton kazi deki zini pudta min Allah subhanahu wa ta'ala fa in ahi al-Fudayl ibn Iyad kama standin tsaka kafala lana takufa boko zan yala takufa izy nandeny petsika tamaka tany izy nipetsika izy katazy nandro van fahafatesana izy tanino tamaka tany zany. Kedika zany io mamba amitsika le fivoana kaza miamba marera ohatsa iova mangala décision hoe zao niany iova fa zava al-Fudayl ibn Iyad le izy fa niova izy niala amle place fanaovana fahotana iny niala amle place zay naovana fahotana maro samihafa tsy ho fomba azonao nino izy zany nandeha amy place hafa nanantonantona olo zay manino manao ibada nipetsika tana Makka boko nipetsika na ino masjid al-Haram mba hafany zany mantona be kokoa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna mba Allah subhanahu wa ta'ala teny Qur'an hoe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Allah subhanahu wa ta'ala tsmanova vahoaka anakiray jusqu'à ta zany vahoaka iny zany izy miova. Dika zany ohatsy atsika mitady fivoana
andahotsika na upa aloha, andahotsika aminja aloha zay Allah subhanahu wa ta'ala vao mankahivina amitsika zany fivoana zay. Zava al-Fudayl ibn Iyad ny alany place naovany fahotana igny, izy nandeha nanantona nangala le namana Joany zany le olo zay mankahiny Allah subhanahu wa ta'ala amla al-ibada, izy nantono olo aby nipetsika na ino al-Masjid al-Haram mba ahafahany manantona be kokoa Allah subhanahu wa ta'ala. Ke andao atsika iova amin'ny volana Ramadan ty, andao atsika laitsika amin'ny Quran mba hisehitsika mangala verset anankiray appliquitsika amin'ny fiainatsika zany verset anankiray igny, kaza miamby amare, kaza miamby afaka mare fataova manomboko niany atsika mangala décision zany iova amin'ino am'zavatsy zay mety mampambeloko Allah subhanahu wa ta'ala amitsika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. العارفون الحامدون الأتقياء